នេះខ្ញុំសាមឌីឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចថាខ្ញុំថាចាំខ្ញុំសាមឌីថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងផាត់ផតក្នុងខ្ញុំនេះគឺមានអារម្មណ៍ថា exciting មែនតើព្រមតាមមកចូលរួមកម្មវិធីសម្ពោធដល់ហើយចឹងទៅថ្ងៃនេះយើងចេញមកមើលផ្ទាល់Oh my god ស្អាតមែនតើអ្នកនរគ្នារូបរាងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមក test drive ហើយខ្ញុំដាក់ចូលទៅខាងក្នុងកន្លែងជោគឈ្មោះនោះតោះមកយើងនឹងទៅជ្រើសរើសឡានតោះមកយើងនឹងចូលទៅក្នុងទីលានដើម្បីបើកសាកល្បងរាល់គ្រប់ឧបសគ្គដែល Toyota អាចធ្វើបានអញ្ចឹងណាឥឡូវអញ្ចឹងស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹង All the new Toyota Hilux Travel អូខេអញ្ចឹងតោះតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវចឹងមានអ្នកនរនេះគាត់មកថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវភ្លេចយកបានបើកបោះមកផងហើយនឹងចុះឈ្មោះនៅក្នុង page Toyota Cambodia ឥឡូវខ្ញុំចុះឈ្មោះម្លេះសិនអូខេចឹងអ្នកនរទៅមានតាំងយ៉ាងបានហើយនឹងបានបើកបោះយើងនឹងពេញ form ទៅហើយយើងចាប់លេខរៀងដែល scan នៅខាងក្នុងនេះតោះមកខាងក្រុមការងារគាត់នឹងរៀបចំឲ្យយើងអូខេចឹងខ្ញុំមកលេខរៀង106ឥឡូវមកបន្តបាយចាប់ដើមក្តៅមែនតើណាគ្នាតោះយើងចូលដល់ខាងក្នុងអូខេឥឡូវខាងក្រុម KL យើងក៏ទៅចូលប្រងចាំសិនតពីឡានទៅនេះហើយគឺយើងចាប់ដើមទៅបើកម្ដងនេះចឹងឡើងនេះអូខេចឹងទៅមើលតែបបិសាថ្មីបើខ្លួនឯងតដៃតើមានអរយ៉ាងណាអូខេ so យើងរំពើមែនតើណាគ្នាអូខេឥឡូវទាំងអស់គ្នាគឺចែកឡានគ្នាអ្នកខ្លះជិះម្នាក់ជិះ2នាក់3នាក់4នាក់រួមជាមួយនឹង instructor ដែលគាត់មានជំនាញឯកទេសច្បាស់លាស់គាត់នឹងប្រាប់ពី function នៅក្នុងឡានហ្នឹងតើវាមានមុខអីពិសេសអីខ្លះចឹងណាអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើការបើកបរគឺពួកគាត់នឹងប្រាប់យើងថា function អីខ្លះដែលវាពិសេសដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គអញ្ចឹងណាអ្នកនេះអញ្ចឹងមែនថាយើងដឹងតេស្តដៃដឹងឡើងជីអត់ទេគឺយើងត្រូវដឹងពីមុខងាររបស់វាមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះជាអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការមក test drive ជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងដឹងនៅ function បានច្រើនអញ្ចឹងអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹង test សាកជាមួយនឹងរថយន្ត Hilux Travel ពណ៌សនេះតើជាមើល
វាមានលក្ខណៈពិសេសអីខ្លះចឹងណាហើយជាមួយចុងមកវិញខ្ញុំនឹងប្រាប់ដល់អ្នកគ្នាអូខេឥឡូវយើងឡើងមកតេស្តជាមួយនឹង instructor ដែលគាត់មានឯកទេសសិនគាត់នឹងបង្ហាញយើងអំពីការប្រើប្រាស់ function នៅលើ Pablo ខាងមុខហ្នឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់នៅតាមឧបសគ្គមួយចឹងណាអ្នកគ្នា Yeah, and we change to 4H. Yeah. Okay. I will change to sport mode. And I will press full gas until the cone over there. I will press full brake and firmly until the car quietly stop. Okay? Okay, understand. Yeah, please hold on. Okay. ឥឡូវយើងបើកជន់មកទំហឹងទៅខាងមុខតមកដល់កន្លែងបកគោ stop នោះគឺគាត់នឹងជន់ប្រាំងអញ្ចឹងណាស់ហើយគាត់ជន់មកកប់ហ្គែ Okay, stop. Wow. Okay. Good. Good. No. Yeah. Yeah. It's stable. Yeah, it's stable. សាក់ ABS វាខ្លាំងណាស់នេះហើយប្រាំង Yeah, តែប្រាំង ABS គឺ Wow. ឥឡូវយើងចូលដល់ផ្លូវ for the figure 8. Figure 8. I will press the MTS here. Okay. Like dirt mode. Okay. Okay, នេះចូលផ្លូវផ្លូវ dirty ផ្លូវផុកផ្លូវអីចឹងណាអ្នកគ្នាមកជិះឡាននេះគេបង ខ្ញុំជិះច្រើនមក07 04ណារ៉ាលីហើយជាមកតេស្តមើលហ្នឹងទៀត អូខេបងតោះ Okay, ready? Yes, I'm ready. Left. អូខេវាអត់ Right here. ចូលបានណាគ្នា Go right here. អូ Go straight here. ចូលមកទំហឹងហើយ Right here. Okay. Slippery. Mud and slippery. Yeah, I will go for a slippery road, but the only thing I just switch to mud mode. Okay, Yeah, mud mode. I won't change it to Change foil. it for it. Oh, yeah. Okay. Now go. Very slippery. Yeah. So the four wheel will do all their work. Yeah. I will press the gas gentle when I stop and sleep. You see? Yeah, Just slowly. Gentle. Okay. Okay, easy. Easy, yeah. ចឹងដល់ពេលចប់ផុកចឹងដល់ពេលយើងបាត់ function ហ្នឹងទៅចឹងគេថាវាជួយសម្រួលយើងច្រើនមែនតើយើងមិនចាំបាច់បើកកញ្ឆក់បើកអីចឹងណាយើងជន់មកធម្មតាចឹងទៅកង់ទាំង4របស់វានឹងធ្វើការដោតផុកឡើងទៅខ្លួនឯងចឹងវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បើកបង Okay, now I switch to foil. But first thing I need to shift to N neutral and push this button and roll it down. Now I change to rock mode and shift back to D. Okay. You feel the engine rising up the high RPM? Yes, of course. Yeah, it's fine, friend. ឥឡូវយើងចូលដល់វគ្គផ្លូវថ្មចឹងថ្មគឺយើងទៅដូរទៅដល់ 4L ហើយយើងដាក់ rock mode. I will release my brake. You can see when the car is stuck. Yeah. It will have car will give more power Yeah, I feel to it. pass the rock when it's stuck. You can see on my RPM. Yeah. The main display. Okay. It show the RPM info. Wow. Yeah, easy. Yeah, easy for the driver. Okay, ចឹងណាស់ហើយគឺបើកទៅអូតូចឹងណាពេលណាក្លុកខ្លាំងឬអីខ្លាំងគឺវានឹងតម្លើងម៉ាស៊ីនហ្គែរបស់វានឹងវាឡើងខ្លាំងទៅដើម្បីឲ្យកង់របស់យើងនឹងវាឡើងនៅលើថ្មផុតឧបសគ្គចឹងណាអ្នកគ្នាឥឡូវយើងចូលមកដល់ផ្លូវខុសនេះធំមែនតើអ្នកគ្នា Now I use still Euro 4L, but I change to automatic mode, and I just let it go through the upset hole. Okay. You can see
how it feel, how updraft angle and departure angle work. You can see the cloud clearance because this hole is very deep. You see? Yeah. Wow. Có không ít chơi mà ra nào kia. Oops. Vậy tới lăng sùa. Okay, now I need to sit back to L Right. neutral and turn to 4H. Okay. Now sit back to D, change to dot. Okay, I have to turn here. Okay. Yeah. Okay. Cho nên nó này sẽ cầm ở tay trái đấy, cái này nó này ai hiện nó bị cả phở bè, bông trắng, bông pi, bông buồn A, bông buồn E trắng á, là ta bên nó gì từ phở bè phục về. Okay, Okay, stop là here. stop là dừng lại ở vẹn lăng lơi chấm nọt nên cho chấm nọt ta một nghe về tục nâng hay nâng về chui dương về dừng lại này về dừng chốt See, dạng we'll này. stop at the middle high slope like that. Okay. And you come to the peak of the high slope. Okay. I will go for the middle of high slope. Yeah. Okay, stop here. And you can see No the brake. pitch. I will brake here. Right. But you can see the pitch in form on my gyroscope, yes. Yeah, it's more than 25 degrees. 25 to 30, maybe 25. Yeah. I will release my brake, and the HAC will hold us for 3 seconds. Okay, now 1, 2, 3, drop. Okay. Yeah. See? Now You can I hold for sm- 3 seconds. Yep. Now enough time for you to switch the feet from brake to gas. Okay. Of course. Okay. Now I just brake the gas gentle to get through the peak of the high slope. Okay. Go gentle. Cái biết chỗ là dương auto mà không? Okay. Now. basic hand Bạn basic can. ឡោះពេលដែលយើងទៅ basic hand ហ្នឹងយើងអាច Now I will turn on the AC. Okay. Okay. And I just release my brake Okay. for it to hold you down. See? Yeah. Very smooth. Yeah. Yeah. Okay. Cho nên bây giờ chụp nông cho ấy, cho chấm nào đấy của dương chẳng bạch tròn phèn ọp kè I để will cái turn it out. bài function nó thế cứ việc năng trong hồi dương ô tô cho nó là cáiนี้lấy trong đó phần này mới tiếc cứ là về dương chỉ làm tới việc cho nên bây giờ mà chấm hiền chẳng á nè chẳng bị chui tục nó về cái lá thì dương ba cái việc anh đừng cả lạp ấy chứ nó thế cho nên cái cứ Okay, with the side slope, size slope okay we go for. You can see the road yeah in front. yes it's a bit It's on more 30 degrees. yeah 30 It's the car will alert you if you touch the 30 degrees. Yeah. okay Okay. Now we gonna change the drive. Straight. mẹ ra tha chỉ cốt đó biết tốt người ta là nào cái này chỉ cốt là lấy từ này trở lại bên chẳng còn là đặt đầy thì nhá cứ đầy của đầy And stop here. Stop here. Stop. And now you change the ride mode to. No, not MTS. Yeah. Ride mode to sport and sit to 4H. Okay, go. Full gas. Gas. Stop. Okay. Press the MTS. Press the button. Yep. And turn to dirt. Okay. Dirty mode okay Okay. Go. Follow my hand, please. Left. Right. Right. Left. Slow down. Don't push on gas.
your brake. No gas. អូខេឥឡូវយើងអត់ Okay, stop and gas gas a little bit a little bit and more, Gentle. more, a little bit more. Okay, more. oh Okay, change to rock mode. not yet. You need to change to 4L first. Only 4L have no, sit to neutral. Push. Yeah. Okay. Let me change to More. rock mode. Go. No gas. No gas. Đây là những bạn ở cái bạn ô tô còn là bị chóp anh em mà dương tôi thêm cái tích chứng nó bị dương chóp phọc mình chứ rồi bị chóp bạn nhung lại cái thêm lột ở bên trên bị phọc bàn lấy cái nhung bên cho này thằng chuyện sao mà nhung cái nhung đã bị thành này chẳng là nào cái nhé ok chẳng bị thôi dương comfortable xuống đang bị ở cái phẳng khăn chẳng là nào cái nhé là dương đó lời có hộp Stop it first. Hold the steering tight but straight. okay Because the car, you Okay. just lean right or left, it's not turning the direction, okay? Yeah, you see? Okay, It's not yeah. turning the direction, just lean. You Yeah. can feel the suspension and the wheels. How high is it? yeah ok giờ quay là nhân tới thôi cứ tôi mới tục chỉ có đại thoáng thế cứ lan viên là chặt ca con này bạc từ mốc từ lại kia Okay, stop here. Okay, you need to change back to 4H. Back to the tank. oh my god ok cho nên nó này tao bị bán test xa chúng mình lan all the new thôi ta highly travel như hai cứ mình làm ta tuần đây tuần chơi nhà nào cho bia mình làm ta bia cái pha sốc bia chiên xử lý môn trần tên là nào này tầng bom tầng tua lan tầng cabin chúng mình đang tap lô chúng mình chụp code chúng mình đang function xem này mình đang không lan highly travel nó cứ biết chui xuống núi đó các bác bò dương trời mình tên là nào này các bác bò ô tô nơi lơ ốp sạc phim xem chúng mình đang function đâyตัวแต่เนาะนี่มอสักหนูในมาดังทาโอ้เดี๋ยวจนนี่เวียแอบอย่างน่าเฮ้ยวิมีมุกนี้ไอ้ข้าจังนะจังสำหรับนี่หนึ่งเตี้ยเมื่ออัดมีอารมณ์excited ที่ต่อมาสักหนูในมาดังทาวิออชาอย่างน่าจังนะนี่จัง complete ไงสายไงที่บุญที่เปียมมาแต่สักนี่แค่ให้ complete จบพูดน้องเพจตัวยินตาคัมโบดีโอเคเดี๋ยวเอาคนเจอหนังนี้ไอ้จุดนี้ในต่อเจออะไรเจ๊เอาคนเจอ